Ndongenda gusuhuje wo kuri iki biganiro ndetse n'amakuru kuri News Flash Rwanda. Uyu ni umwanya w'amakuru nyine dusanzwe tukugezaho ndetse n'inkuru zicukumbuye ziba zavuzwe mu bitangazamakuru tukakugerera hirya no hino hatandukanye cyane kugira ngo tugutembereze ndetse tukugezeho ibirimo biravugwa nk'ibisanzwe. Rero uyu munsi turaza kugaruka ku makuru nyine yirwavugwa mu bitangazamakuru anga kuri News Flash Rwanda. Rero niho ibyo byose wabisanga abanyamakuru b'intyoza ndetse kandi bagucukumbura ndetse bakakugezaho inkuru zicukumbuye. Ikaze rero nanone reka nkubwire ko turaza kwibanda ku rubyiruko rw'abasore rwo mu gihugu cya Ethiopia aho rwabyukiye kuri ambasade y'Uburusiya muri Addis Ababa mu murwa mukuru wa Ethiopia nyine kuri uyu wa kabiri tariki ya 19 Mata, nyuma y'igihuha cyasakajwe kivuga ko Uburusiya bukeneye abantu bo kujya kurwana muri Ukraine. Ntabwo ari byo gusa twaza kubabwira gusa, hari n'indi nkuru ivuga ko igisirikare cya Uganda UPDF n'icya Congo FARDC bahuje imbaraga ubu bari gusuka ibisasu ku mutwe urwanya leta ya Uganda ADF ufite ibirindiro mu misozi ya Ituri. Ntabwo tuza kuvuga ibyo gusa, abarwanyi b'umutwe wa M23 bavuga ko batewe impungenge n'imyiteguro idasanzwe y'urugamba ikomeje kuranga ingabo za FARDC ku buryo bakeka ko zishobora kongera kubagabaho ibitero ibiganiro by'amahoro bitaragira icyo bigeraho. Naho ku bijyanye n'intambara yo muri Ukraine, Ubwongereza burateganya gusuzumisha uburakari bwa Putin intwaro kabuhariwe. Reka nze mu kanya tuyarambure, gusa nkwibutsa ko niba utakora subscribe ni byiza ko wabikora, ikindi kandi ugasharinga ugastreaminga ndetse kandi ugatera komanteri ku cyo tuba twakugejejeho kugira ngo ibyo dukora bigiye bikunogera. Nitwa Elia Anthony, reka duhure mu kanya ku buryo burambuye. Ikaze ku buryo burambuye. Urubyiruko rw'abasore rwo mu gihugu cya Ethiopia rwabyukiye kuri ambasade y'Uburusiya ya Addis Ababa mu murwa mukuru wa Ethiopia kuri uyu wa kabiri tariki ya 19 Mata 2022, nyuma y'igihuha cyasakajwe kivuga ko Uburusiya bukeneye abantu bo kujya kurwana muri Ukraine. Umuvugizi w'iyo ambasade Maria Chenokina yatangarije BBC dukesha iyi nkuru ko nta rubyiruko rushakwa n'Uburusiya ruturutse muri Ethiopia. Yivugiye ko ngo bafite abashyitsi benshi kuri ambasade baje kubereka ko bifatanyije n'Uburusiya. Ati bamwe muri bo bari kutubwira ko bifuza gufasha mu buryo bwose bashoboye, ariko ntabwo turi ikigo gishaka abakozi. Benshi muri abo banya Ethiopia kuri iyo ambasade babonetse bitwaje inyandiko z'ibyangombwa byabo. Umwe mu basore bari bategerereje ku muryango wa ambasade yatangaje BBC ko yaje gushaka umushahara mwiza nk'umusirikare cyangwa agahabwa akandi kazi kose kaboneka. Yongera hati ariko nkunda n'Uburusiya. Abandi bavuga ko bumvisha amakuru ko Uburusiya buhemba imishahara minini mu kwezi gushize ambasade ya Ukraine Dakar muri Senegal iyo yihanijwe na leta yaho nyuma y'itangazo ryo gushakisha abarwanyi muri icyo gihugu. Ethiopia iri mu bihugu bitabonetse ubwo muri ONU habaga itora ku kwamagana ibitero by'Uburusiya muri Ukraine. Naho igisirikare cya Uganda UPDF n'icya Congo FARDC bahuje imbaraga ubu bari gusuka ibisasu bya kirimbuzi bya karundura ku mutwe rwanya leta ya Uganda ADF ufite ibirindiro mu misozi ya Ituri. Ibi bitero byatangiye kuri wa mbere kuwa 18 Mata 2022 aho umutwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda ADF uri kuraswaho ibibombe ku mpamvu z'uko ngo ujurujubya abaturage ba RDC baherereye mu gace ka Komanda ku birometero 20 uvuye Irumu mu ntara ya Ituri. Mu rukera rwo kuri uyu munsi nabonye haramutse humvikana urusaku rw'ibitwaro biremereye mu byaro bya Bibaye, Apenzi, Sokoton na Mazobe byakomeje kugera ku saha y'isamo y'igitondo nk'uko abashinzwe umutekano babibwiye Radio Okapi. Aba kandi bavuze ko ibitero bya UPDF ndetse na FARDC bari kugaba kuri ADF irwanya Uganda byakomereje inyuma y'umusozi wa Oyo uherereye mu majyepfo ya Irumu, agace bivugwa ko ariko uyu mutwe witwaje intwaro uteguriramo ibitero ugaba ku baturage ba Kongo. Abasirikare ba Uganda na Kongo bahise baguruka n'indege zabo z'intambara nyuma yo kurasa neza ibirindiro bya ADF zirabishegesha. Ariko ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo umuvugizi wacyo yasabye abaturage ba Ituri kugira umutuzo no kuguma ahantu hamwe. Lieutenant General Jire Ngongo nawe yasabye aba baturage ba Ituri
kuguma ahantu hizewe kuko agace kabo bukarimo bari kugakoreramo ibitero by'intambara kandi komeza. Ibi bitero bihure n'ingabo za Kongo na Uganda bije nyuma y'inama yo kuwa 16 Mata yabereye Iboniya ihuza umuyobozi wa Etat Major ya Kongo General Celestin Mbara Musense na mugenzi we wa Uganda General Wilson Mbande. Kuva muri 2015 nibwo hatangiye kuvugwa umutekano muke utezwa n'abarwanyi ba ADF muri Ituri bagiye bibasira ibikorwa birimo uburezi no kugaba bitero bya hato na hato ku birindiro by'ingabo z'igihugu cya Kongo. Ibikorwa nk'ibyo byatumye umutwe ushinjwa kugira uruhare rusesuye mu iyicwa ry'amajana y'abaturage no gukura mu byabo abatagira ingano. Naho abarwanyi umutwe wa M23 bavuga ko bateye impungenge y'imyiteguro idasanzwe y'urugamba ikomeje kuranga ingabo za FARDC ku buryo bakeka ko zishobora kongera kubagabaho ibitero ibiganiro by'amahoro bitaragira icyo bigera. Umwe mu barwanyi b'uyu mutwe yabwiye imboni ya Rwanda Tribune iribunagana ko hashize iminsi hari ibimenyetso byerekana ko ingabo za leta ya Kongo zitegura kubagabaho ibitero. Cyakora uyu murwanyi avuga ko nabo baticaye ubusa, aho yemeza ko isaha n'isaha igisirikare cya FARDC cyakongera kubagabaho ibitero ngo biteguye guhita birwanaho rwose. Ibi bivuzwe nyamara kuri wa gatanu tariki ya 16 Mata 2022 Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi agiranye ibiganiro na Ambasaderi Ruhanga Kia, intumwa yihariye y'umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye mu karere k'ibiyaga bigari, aho binavugwa ko mu byo baganiriye harimo no kumuha ubujyanama kuko ibibazo bya M23 byakemuka burundu. Kuwa 12 Mata 2022 nibwo M23 ibinyujije ku muvugizi wayo Major Wiringoma yatangaje ko ihagaritse imirwano mu rwego rwo guha umwanya ibiganiro bihuje impande zombi. Kuva icyo gihe M23 ntirongera kugaba cyangwa kugabwaho igitero n'ingabo za leta ya Kongo. Ikiri kuvuga mu Burayi ni iki? Ni guverinoma y'Ubwongereza ivuga ko gutegura umugambi wo kohereza Ukraine intwaro karundura zishobora kuzatuma Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya arakara bikomeye mu gihe akomeje ibitero muri Ukraine. Ikinyamakuru The Sun dukesha iyi nkuru kivuga ko hari amakuru cyakuye mu biro by'umunyamabanga ushinzwe ingabo yemeza ko high velocity missile zihanura indege ku muvuduko mwinshi zerutse kumurikirwa mu kirwa cya Salisbury mu Bwongereza mu byumweru bibiri bishize. Ngo nta kindi iri murika ryakorwaga keretse kunoza imyiteguro yo kohereza izi misile zikoreshwa n'ibifaru n'indege z'intambara muri Ukraine. Uwavuganye n'iki kinyamakuru wo muri ibi biro yavuze ko kuba Ubwongereza bwafasha Ukraine mu rugamba rwo mu kirere bitakiri ibanga, kandi Minisitiri w'Ingabo Ben Wallace muri iki cyumweru atangariza abagize inteko ishinga amategeko yoherezwa ry'izi misile. Yagize ati nta banga ririmo ko Ubwongereza bwiyemeje gufasha Ukraine mu rugamba rwo muri Ukraine. Minisitiri w'Ingabo azabimenyesha inteko ishinga amategeko muri iki cyumweru nta shiti. Muri iyi ntambara igiye kumara amezi agera kuri 2, Ubwongereza bwari busanzwe bwaremeye guha Ukraine intwaro zinimi ntoya izirasa kure zizwi nka Long-Range Artilleries ndetse n'imodoka z'imitamenwa. Minisitiri w'Intebe Boris Johnson yaherukaga kuvuga ko nta ntwaro karundura bateganya guha iki gihugu. Ni nk'uko tuyasoje. Kamashimire mwese twabanye kuva ku isegonda rya mbere kurya nyuma. Mukomeze mukoreshe ya commentaire munakora subscribe kugira ngo tujye tubana ku makuru agezweho ndetse yiriwe abavugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangaza makuru. Ndabashimiye cyane. Nitwa Elia Anthony. Imana ibarinde.